Ассалому алайкум, тамошобинони азиз. Хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Имрӯз саҳар кати ман чеснокома бигем чобоқа кардам. Не чанқаи шидиян, машоаллоҳ шидиян. И бигем ки ҳами пеши забор ки ҳастай сахтай замин. ҳамиҷа шинондум барои чӣ? Барои ки трактор замина ки ҷуфт мекуна. Ма да ягон ҷои мулоимӣ наметонистим шинонда, барои ки меҷиқа мекувашона. Барои ҳамиқада ҳами пеши забор ки кадам замин ки сахтаракай ана и сини мулоимӣ ки мулоимтаракай калонтар шидияна усушна бигем сарак кадаян ана ки давом шай то давоми ҳамира инем чанқай ки ҳаст то охириша. имрӯз иншоаллоҳи раҳмон чӣ мекунам, побелиш мекунам, гашничи укроби пешпазак мешапам буроя ана ҳози гилма бишноном. Як се рӯз пеш як гили садбарг шавҳарам овардагӣ буд, да як қитичаҳак буд, ҳавая да як қитичаи калон мегзаронам. тамошобино ана гилма шинондум да берун ҷои афтовай да видео хушру наомадестай. хулосаи да як қитичаки пластмассия ки одноразви буд кандам партофтум шаи гила да и гзарондум. Машоаллоҳ бина чӣ қабуи хушру мекуна. Я кати шавҳарам харидкунӣ рафта будем, да мошин шитагӣ будем ки ногаҳон ҳамия гирифта овард. ана ҳам падаркаву ҳам гили садбарг ахчам нағз мебинам, марам нағз мебинам. уже ниёш бигем дар хона пайдо шудан, як 4 рӯз шид овардан мона. ана хокуш пору дорад, пору қатияй қитичаша калон кардам. дида як гил доштум кашол буд, зимистонӣ сармош зад бигем. ана холӣ кардам, тозаш кардам, шуштумаш напанавай пору ай мобайни агарот кати хок алдараш кардама шинондумша. инаи гилома машоаллоҳ хушру шидиян, и гиломам хушру шидиян, ишам хушру шидаю. да иҷа омадам сразу пилимен кардам. тезда я дастам кати группа кати кор кардама, группаи навичоком кати, я дасти дигам кати пилимен печондум. ина пилимен омадида чӣ хушрувай. ана коди зербакша тайёр мекунам. овша меандозам соат 12 обедай то соат 1 тайёр мешава. иншоаллоҳ кӯдакора обед метим. тамошобино имрӯз чӣ мекунам? мидови кати какао мекунам. хали дилам кашид. осмо мегум дилам кашид, меган ҳомиладорӣ не, просто ми нағз мебинам, як нағз мебинам. да ягон чиза тайёр кардан ша. иҷа 7 дона тухми, 1 стакан шакара таом, дига ҳеҷ нестай. просто намихе яҷояш мекунем. ман бисёр кардагим рецептош ҳастай дар канали ман. як стакани дигар рӯғани авқоткунак, обычный рӯған, без запах, без бӯй. ин намихе як ҷояш мекунем. тамом, ҳеҷ кош дига наметунем. мурдани бачи намезанемаш. тамом, просто ин хали як ҷоя мекунем. чиққа намезанем, сафед намекунем. инам хали мекунем. тамом. ана кози асалмона кати сода давай плита месӯзонем. сирхак мекунем. баъд урам дар дуруни и як ҷоя мекунем. кунам асалма бисӯзонам. ина асали сода, 3 қошуқ асал баса, 3 қошуқи калон. инам хе оста худаш рӯй мешава, кофтан мегире. инам хе хаф мекуна, хафш баланд мешава. ба ҳами хаф сирхак мешава ба кифоя. кофта меистем вообще бигем даст миёна мегирем ки начаста. ина бина чӣ хешид. тамошобино ҳам қабуи ба маза медроя ки аҷоиботае ҳами буш. намира ба як қошуқ ҳози дами шакару рӯғана тухмон яҷояш мекунем. басаша намихода мегирам бози айфилтай камакаки дигар мекунам ба яҷоя мекунам. тамошобино ина охирша андохтам. инам хали цвет мешава. дида чӣ хали мешава цветаш. 2 қошуқ дохтам, яҷоя кардам. тамом. анака ира ҳози мегирем. инами коса пластмассия кардагиям. ма да плита ҳози ов мондагиям. да болои пар мегирем. як 5-10 минут ҳамихе мекувем шада болои пар.
شتابی شکر همه چی هم خیلی خوش رو او شو. اینجا ما او گرفتگیم پرده میمونه. دیده انا که دمی روی پر کفته میستم یک 5-10 مینوت باید با خیلی میشوه نشان میتیم تونه. هوا هم خیلی افتابه کخش روی هسته که میگه بره تایستان باشه ماشالله. انا تماشا بینا بگیم که اینه نگاه کنه چخشی چخیل ادنراد نشید همش یک خیل یکم بگیم کلوچه نداره شکر آب شد همه عجایبات شروع شد. انا که میمونم کم ترک خنک شود کم خنک شود از گرمک شده. بعد کاکاو را ایلکچه می بیزیم. اول کاکاوش می اندازم بعد کم دیگه آردش می اندازم. باید خیلی ساده عادی کده گویم باید من استکان من نشون میتونم که با کدام استکان من روغن شکر ما گرفتم. این همی استکانی فاطمه های ممکن که 150 گرم باشه. این میده من گرفتم تمام. دیده نه استکانی کلونی بد نیست. 7 دانه تخم مگزینی تخم خانگی کلون میشود مگزینی گرفتگیم. باید من کاکاو ما تیار کنم آردم در اینجا تیاره. تماشا بینو اینه من ایقا استادم بگیم کاکاو اینه می گرفتم با همی چشم گرفتم. اینه می خیلی کاکاوی پراشوک گلوی پیچکی نویستگی کاکاو دوسته ایسی تمی اگذارونه باید که همه کاکاو ها کلهک میزنن. انا که اینه می وین چکتی می کوبه شو کده یا جویاش میکنه. از باید بچه مای مکتب بیویه راه هوای نگاه دارم آب دهت شروع کده. از من شروع کده کم شه با نشون میتون کنم. تماشا بینا این دیده تیار شید. من یک تای دیگه وانیلین یک تای دیگر از رخلیتی قطعی آرد یا جایی کده انداختم. از نکته خوشم خوش کده کم. این دیده چه اومد. ما دوی سخت نغز نمیبینم. کشکوی سخت میکنی که تاوکا کتیت نمیکنی. انا خیلی نغز نمیبینم. من خیلی می دوی سستک نغز میبینم. باز کشکوش در بومگه برای وی پیچکی هست که هم خیلی در تنگ میکنم هم در مابین 15-20 مینوت همش همه پزی میگیری. یا 6 میشوه یا 7 میشوه. تماشا بینو خلاصه اینمی کاغذ برای وی پیچکی را من بریدم. اینمی خیلی یک کاولزک ای همو خمیر تیار کدگیم گرفتم. انا که در بالاش آرد میریزم با آرد اینه میخیم با آرد نکش میکنم. خیلی هم جای پری آرد میکنم زیادی زور میگوید. اینه تیار شدگیش نیمش افتاده چیز کدسته ملوی مکای اینه ای لواکوشا بریدگیم کلت سوکتی بریدگیم خوزی همش تیار کدم با نشون میتونم نه دو تاشا پختم یا تاشا دو خوب که اینه ای سیم شه. خلاصه اینه گیر دکه که خوش روک با دستمان نمخه تنک میکنه. هم خیلی اصناکه یه دمده همه شمی پذیر نگیره. برای افطار برای سهرا چند روز کشیدگی و قدسی سازم نمیخرم. خیلی یک سوکاک تارت خره هیچ گپ نداره. بعد کودکو را میخرم از وقتی بیرون گندگیشونه میروند میگردن میوین میخرم. تماشا بینید همه کارژیکا ما پختم. بینید چه فسانک آمدن ملوی مکن خف به حد خوش رو آمدگن 7 دانه. انا که هازی کریم شون میکنی. همه چیز ما تیار کردم در اینجا برای کریم. کریمش تماشا بینم ما کمک نمی کریمی بیلاریا انداختگیم. بعد سمیتانا زوشانی ملکو заварной крем هم کنی خوش روی چیزی که شما کنی مجبوری نیست ایمینش باید کرم بیلاریا داشته باشه. چی خیلی کرمی که میکنه میدویده میشوه به حد خوش رو میوید.
ما بگم که چیزی باشه همراه انداختن میگیرم. می آخرون بگم بلاریا ماندگی بود همین یک کده بدم. بعد یه بار رسپت نشون داده بودم. ویدیو افترسکی برآمد. هازی ای گوگل می درآمدیم افترسکی را میکشتیم. گوگل هم دیگه درآمده نشته ز کانال من. برای همین خب ویدیو را ادیت کردم. با ایره ای سر ماندم. انا بگم که ویدیو چند روزه بود. در اولش گاو زدگی بدم. در اینجا میخوام که همه شما را با آمدی ماه شریف رمضان مبارک بادی گفته و همه شما تنی صحت عمری دراز خانه آباد و سالمی فرزندان کدامی که حامله های با 4 شکلی درست تولد کنه کدامی بیمار خداوند شفای کاملش عطا بگردونه همه ما را بگم که به درگاه خودش دعاهامون قبول بگردونه. بسیار همین ندارم که با ما هستید و ما را میپرسید وقتی که ویدیو نیست در واتساپ. خداوند از همه شما راضی باشد. برای این قد دستگیری هاتون من نمیدونم چقدر شما را باز رحمت بگم. شب قدر در حق همه شما دعا کردم. بگم هر یک آن شخصی که پرسیده بود ایسرم ساقی کردم. خداوند گفتم هر یک همین پدپیچی که من چی آرزوی داره به آرزوهاش برسه چی کمبودی داره خداوند خودت میدانی کمبودیاشو نبود کن. شما را هم در حق ما دعاگو باشه. انشالله با کوشش میکنم که ویدیوهای نو به نو بکنم. برای چه ویدیو دیر بگم که اوشه آخری ماه شریف رمضان عبورکه و تازگی میکنم. هفگار میشم دیگر نه به ویدیو نه به تلفن بگم یلی همین فرزندام یک خورد خوراکشون میکنم. هر وقتی که شوهرم بیوی بگم با اوقات میکنم. اتک خودم اوقات نمیکنم اگر نباشم یا دونت خم بریون میکنم یا کمتر کارتوشکا بریون میکنم زور میویم. وقتی بهار تازگی بگیم عبورکه در می رمضان آمدگی انشالله بعد رمضان با آدم سیرانو چخلای با بگیم که در وقتش بخوری با قوت اخلی دیگر برایم که کمتر هفکار داشتگیم دیگه به تلفنم نمیرسم. تماشابینای نتار تا بگیم که کرم شکردم کروشکش اینه ای گرده و زیادی بود با کلسون بریدگی بدم. حاضر داینامی ізмягчитель خلاصه همین майда کنکده میکنم. او ізмягчитель گفتم کدام در کامنتاری نیسته که خطا گازدی ізмягчитель چون چی میشه خلاصه نیسته که خک ما ізмягчитель هر چی میگیمش گوش майда کنک با زبان تاجیکی. انا حاضر چی میکنم یورا کروشکا میکنم برای تورش گیردکوش به هر چیزی خوشرود در گروپ دخترها گوشت مایده میکنن. هم قبول گوشت خوشرو مایده میکده یا خودسه نقش هم قیمت نه ارزونی خوشرو روچنا ای بو برای تاجیکستان به حد سوری بدایده. در تاجیکستان تست سویتورا میکشن کن. رمضان أهلا مرحبا قد جئت نورا طيبا هلت بشائرك الندى يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. رمضان أهلا مرحبا قد جئت نورا طيبا هلت بشائرك الندى يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. مفتاح أنوار الهدى تهدي الطريق الأرشدا مفتاح أنوار الهدى تهدي الطريق الأرشدا ناديت لبين النداء يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. رمضان 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 رمضان. یک بار نوار کدگی بدم ایورا در بین با یک بار دیگه تورت کدگی بدم. نیمش ایو تورت نیمش ای تورت. یک ویدیوی خوشتون کردم که شما دام بگیم فهمتر شوه. به هر تورت بلوی اومدگی در مهلت 3-4 ساعت نگاه کنی کورچه را میمونی خودش میدروه میروه. برای چی گفتم بیا ریسپت بمونم. بسیار در واتساپ میگن که اگر نماندنی باشی ما رو در واتساپ بفهمون.
барои ҳамиқа бо чӣ хеле ки одам тамошо мекунад и хебо дигарай мазаш да гап нест аҷоиботай чем ай бисквит медови хушрувай ки мақсада дастархон мемонем ку идда қоқ намешава ҳам хему лоймак меиста бисквит хел мекунем ки тез қоқ мешава барои ҳамиқа ҳаматонда тавсия метиҳам ана ба фикрам ки фаҳмондагиам ҳамин рецепти макати агар тайёр кунед тортон беҳад мулоими хушрӯ меояд каталка кати ихе мулоимаки хушрӯ намебиёяд агар каталка кати товтиена тинакунед қабатошам бинен чӣ хел мегӯям ки ҳар якташ маъламай фасонай анами асала вақте ки месӯзонӣ бо буша аҷоибот ба маза мекунад тамошобино имрӯз генерални уборка калидоро ба ё тамошои ҷада комбайн кативай майда мекардем ку ҳама ҷо сафед буд ҷорӯ катируфтум шланга задам ҳама палас маласа иҷа буровардем бигем як ҳодиса буд анака ҳози чӣ мекунам лаганди чизма овардам ҳози мерам порошокма меёрума а як лав иҷоҳора мешум ток тоза мекунам ба паласошна бо ягон рӯзи дига мешум ба мепартам дамамин ҳози ҳамин ҷоро як тоза кунам овкати шлангкати шӯюм тезда ба бо послиша нишон метим тона хела шакак дора вай тамошобино тамом кардам бовар куне ҳама айсарун ов рехтаиста ҳамин хафува кардам шакидима деволорам тоза кардам ай ҳама ҷомта ордова рехт на полои мара бине чӣ хел топ тоза ялақ мекуна ин пардара дар омуд ханаи девол шуд анаи калидори дарозм ойнаҳоро шуштум калидороро шуштум ҳамаро шуштум чӣ хел тозаи хушрӯ шуд даҳанои дар тоза озода тамом кардам шлопкаҳоро шуштум даиҷа барои пӯшидан мӯзаҳоро да даҳаи дар монду тамом дари иҷа ма пӯшум ки гуспандо мекун ягон мирхак нагзара ҳол да уҷа граница кардам граница ма бине диде граница кардам да иҷа барои мирғо ис нагзарам гудакома нагазам тамом дар паррез толи иҷо қоқи хушрӯ шава ва палас медозум палас мепартом хушрӯ мешава дои посли шид ай худо ба шукре ай чанги ҷангладуд халос шудем тамошобинони азиз иҷа бигем ҷавои гӯспандо тамом шудагӣ буд се лимча бировардам гуфтам се лимчаро охша майда мекунам баъд иншоаллоҳ аз паси ифтор раҳмат барои ҳамаи шахсоне ки бо мо ҳастанд ва бо диққат то охира тамошо мекунанд комментариҳои худшон дариқ намедоранд ҳатман мода менависанд бисёр ҳам миннатдорам аз ҳамаи шумо боз ҳам иди моҳи шарифи рамазон ба ҳар яки шумо муборак бошад ҳамеша тансиҳат хонаобод боше ҳамеша хушбахт боше ҳамеша худованд моро ҳамамона ба роҳи рост ҳидоят кунад ҳар вақте ки дар рӯи ҷойнамоз мешине ҳатман маву фарзандома фаромӯш накунед дар ҳаққи морам дуо кунед иншоаллоҳ ки худованд ҷавоби ин дуоҳои шуморо ба хубӣ ба рӯзи хуб ба шумо бармегардонад бо чӣ гуфтаниям ина помощникае ки ман фотима ғам дода шиштай то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон иншоаллоҳ бо то ид кӯшиш мекунем ки бо ягон навори дигар баҳри шумо пешкаш кунем